yawma yajma'u Allahu nyanda Allah subhanahu wa ta'ala mu'bindiro ar-rusula nelaɓe ɓen fa yaqulu o dala kanko Allah o lando nelaɓe hihi ɓay on yettini kom neli on ko maada ujibtum kon ɗum jabano ɗo qalu ɓe jaabo kamɓe nelaɓen Allah la ilma lana gandal alanamen innaka an Allah anta allamul ghuyub kawni anduɗo ko wirni ido qala Allah ante tumande Allah daloyta ya Isa kayo Isa buna Maryama ɓiɗɗo Maryama udkur andutu nimati nema an alayka komi waɗi kon e hoore ma wa ala walidatika e dow jibinɗo ma ɗum woni ni biro ma Maryama idi ayyattuka antiti tumande mi sembinirnoma mi tiɗinirnoma bi ruhil qudusi ruhu laaɓuɗo o tukallimu nnasa tawiɗa yewta yimɓe ɓen filmade ka bobo yagal wa kahlan e ka ƴaɗɗorma yagal annabi Isa no jeeya e bobo ɓe yewtuɓe ɓen ka bobo yagal wa id allamtuka an tumande mi andinnoma kadi alkitaba deftere nden ɗum woni injil wal hikmata e sunna o wa tawrata e tawrata wal injil e injil wa id tahluku an tumande moƴƴinaynoɗa min attini immorde e loopal ngal ka hayati tawri moƴƴina wano mbaadi sondu bi idini e dunga e an fatanfuku wutta fiha e nder loopal ngal fatakunu ngal laato tawran wiiray ɗum bi idini e dunga e an wiira ha ka yimɓe ɓen accitata yiide ɗon yanta wonta loopal wa tubril akma hiɗa sellina ko ɗum woni jibindinaɓe e mbunɗan wal abirasa e ɗamajam bi idini e dunga e anduto ɗum ko an tu woni komi hokki ɗum o yede tukrijul mawta e tumande immintinta mayɗo ɓe idini e dunga e anduto ɗum yettala wayde ka faftu anduto tumande mi surno kadi bani Israil an ka e maɗa bi mana tumande mi defandunoma e maɓɓe tawi ɓaɓe heɓɓima waɗugol ko boni komi ɓantuma ka anga ede jiitahom tumande addannoɗaɓe bil bayinati hujaji feeñuɗi fa qala alladina wiɓen kafaru yeddeɓe minhum e maɓɓe in haada Isa o wonal illa sirun sona mbileje mo bini feññinɗo mbileyagal wayde a fayto andu tumande mo wahayno ila al hawariyina faade hawariyinaɓe anskoni aminu bi gomɗinela wa bi rasuli gomɗinon nelaɗa on ɗum Isa ɓaalo ɓe wi men nani men jaaɓi amanna men gomɗini washade seedi to Allah ɓe anana onde no menen muslimuna komin julɓe saabu meɗen wawno tertodade ema e maɓɓe kamɓe kadi ɓe ono añuɓe ma ono ɓeya añirma no ede qala al hawariyuna andu tumande hawariyina ɓe wiwno ɗum woni sahabaɓe annabi Isa ɓen ɓenni ya Isa ibna Maryama kayo Isa ɓiɗɗo Maryama hal yastatiu rabbuka taw si joomi ma no wawi an yunazzila nde o jippinta alayna e dow amen ma idatan miran wal ñiiri tan kon wal ñamete mina sama immorde ka asam min ñaama ala annabi Isa maki ittaqulla hule Allah suɓon ko lanɗoɗon lawoto lanɗolan sifadi piiji in kuntum so laatke mu'minina ko gomɗinɓe ɓaaloɓe wi meɗen gomɗini yo Isa noriɗo men faala an nakulande men ñamata min ha immorde o ommiran ñamete yuɗo ka asama o tatuma inna ɓeyda deƴude tabita qulubuna ɓerɗe amen ɗen men ɓeyda andude Allah no woodi wona alama men anda kadi an kadi sadaktana wonde kadi ko gonga a gonga ni men Allahjo no woodi so mi yi ñamete ñiri jippike meɗen andi jippanta koore mum haray ko be jippinɗo on no toon wona kuna men laato kadi no alayha e dow no ngal jipportano min ashahidina ko min jeeyaɓe e seeditiɓe wona accugol ɗo ha weeta inna men hino omiran ñiiɗiɗa jippino jemma koyo men daro ɗo men ayna no jippo mi yiira guite amen ɗen ha jippo ko ɗum komin faala hawari yina ɗum woni sahabaɓe annabi Isa ɓen ɓe dari ɓe landi annabi Isa ngal landawal sattugol ɗo o service mettuɗo fii ɗo kono ɗum ko metti fii koye junngo goɗɗo na junngo Allah e annabaɓe muɗum ɓen ɓe inni en ka tafsir ji kanko annabi Isa o yehi o hucci o yehi e nokkure o ɓorni doloki leeɓi o yehi o juulani Allah subahana taala barɗe ɗiɗi bal e darɗe ɗiɗi o yurminkini Allah subahana taala daali yo toro ko o faala kon okke ɗala Isa bono Maryama annabi Isa maki allahumma ya an Allah rabbana joomi amen anzil alayna jeppin e dow amen ma idatan miran ñiiri mina sama immorde ka asama hara noon kadi ko e tawde yimɓe an ɓen Allah ɓe yiira yitere maɓɓe nden takunu lana miran ñiiri on laatanomen iidan iidi wonana men feeto tatuma nde ñalande hewti o min waɗa e feeto li awwalina wa akhirina wonande additiɓe amewo sakkitiɓe amewo wa ayatan ɗum wona kadi mande min ka immorde ka maɗa warzuqna arsikame wa anta khayru rasikina kawni moƴƴo arsiko Allah wi mi jaaɓi qala la Allah daali mi jaaɓi innimi munazziluha mi jippinanga alaykum e dow mon kono ko sarti faman yakfuru kala yedduɗo baaɗo ɓaawo ɗum ɗon min komi moɗon fa inni min feere o ala o addibu waray mi lettayma adabal lette la o addibude tawata mi lettata ɗum ahadan hay e goto minal alamina immorde e windede nde wayde qala Allah ante tuma nde Allah dalno kadi ya Isa bna Maryama kayo Isa ɓiɗɗo Maryama a anta qulta linnasi ene ko an wiyani yimɓe ɓen ittahiduni jogitelan wa ummiya yumman ila hayni reweteɓe ɗiɗo min dunillahi accon Allah ko a woni ko woli ɗum Allah no andi annabi Isa wawlali ɗum ko woni mo landorde ɗum ko hulɓingol ɓeya ko muuɗi wumo ko hulɓingol nendi bimana ko woni landorde ɗum ko hulɓingol rewɓe goɗɗo goo ɓen acci Allah ɗaala o jaabo subhanaka
laɓal waɗanima Allah ma yakunu li hana nalan an agulande mi wowlatama lay sali konko ala nalan e muɗum bi haqqin gonga in kuntu so tawi mi laata e ɓultuho mi woli ɗum fakad alim taw gom ɗi hara hiɗa andi simi wolima simi wowlali saabu ta alamu an Allah hiɗa andi ma fi nafsi kon konka wonki an wala alamu min kan noon mi anda ma fi nafsi kon konka wonkima innaka no an Allah anta allamul ghuyub kawoni anduɗo ko wirni ma qultu lahum Allah e hinoma ɗo min mi haalanali bani israila ɓe illa ma amartani ɓe sona konko yamirɗala honɗum woni ɗum mi fillito an sikon ibudullaha rewe Allah rabbi jeeyɗo lam wa rabbakum jeeyɗo mi haalaniɓe komi jeeyaɗo wano ɓe jeeyɗano min mi jeeya komi jeeyaɗo wa kuntu mi laatino alayhum e dow maɓɓe shahidan komi seeditiɗo koɓe wowlata kon e koɓe gollata kon ma dumtu fihim embere komi duumi mi ñiiɓi hakkude maɓɓe kon falamma tawaffaytani ɓa a warilan hande kadi kunta am tan raqiba wonɗa kawoni ƴewtiɗo ɓe on kawoni ko humpiti koɓe jokki alayhim e hoore maɓɓe ko an andi ko min woni ko lamdotoma wanta an Allah ala kulli shay'in dow kala wonde shahidun ko a seeditiɗo mi mana ko kamɓe ɗiɗo ɓen jaabondirde ɗum ɗo ko andingol ɓe rewɓe Isa ɓe borrama yo Allah waɗe rewoɓe Allah tun in to addibuhum o watta ɗon kisa o wiya sa lettiɓe Allah mi tawaka mi tefa mi landaki faynam no kamɓe ibaduka koɓe jiyaɓe ma wa in tagfirlam sa yaafike ɓe kadi ju haalam fa innaka an antal aziz kawntirɗo alhakimu ñeñuɗo e hinoma e hinoɓe ton tiga masa sama min mi tawaka ayi qala Allahu Allah daala hada awa nde ñalande ɗo yawmu ko ñalande yan faw sadiqina nde nafata gongunoɓe siɗi ɗum gonga koɓe gonguno kon ko hande ɓe ettata intérêt koɓe gonganno kon tono koɓe gonganno kon ko hande hettoto yalla waɗen gonguɓe hande hettoɓe tono gonga kan janggo lamnoɗen ɓe jannato aljannaji tajirino ila min tahta sengole majji alan haru candi halidina koɓe luttoɓe fiya e nder majji abadan radiyallahu anhum Allah weltudi e golle maɓɓe ɗen waradu anhu ɓe weltudi e joddi ko Allah yuɓiɓe kon dalika al fawzul azim ko ɗum ɗon ni malal mawnugal ngal ko ɗum ɗo woni mo Allah yiɗi o yeɗaymo ko ɗum ɗo yo Allah yeɗu en ɗum lillahi ko Allah waɗani mulku samawati lamagol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndi wa ma fihimna e koni hakkude majji wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko wawɗo suratul an'ami madaniyatun bismillahir rahmanir rahim corteji joyi no ka qur'an ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on udditiri ɗi yettugol hoore mum ha ngol ɗo ko jeyangol e majji o wiya mi yetti hoore an andi an ko tedduɗa mawnuɗa o a wi to ta ko min belkejan arayi ɓe innay modi alaji en feetima a walan ɗon wilike amma Allah kanko yettitoto ta ɓolɗa hirsinaki o ina alhamdulillahi yettoje ɗen fof wodani Allah ma mi yetti Allah Allah di o Allahjo halaka samati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ndin wa jaala zulmati waɗini ɓe ɗen wan nuura e ndeygu ngun summa alladina refti ɓen kafaru yedduɓe bi rabbim jom maɓɓe yaadiluna hiɓe eɓɓindiramo e goɗɗo goo hiɓe eɓɓindira Allah e goɗɗo tayle hunde Allah duwaka eɓɓindirede on walladi kanko Allah woni o halakakum taguɗon min tinin immorde e loopal summa kada refti o ñaawi ajalal lajal haa ka loopal ngal wurata ɗon wa ajalun e lajal musamman wi'angal goo indahu ka makko haa ka o immitoto ɗon mbi mana ko ɗen laji ɗiɗi summa antum refti onon tamtaruna noon heɓe sikkiti wa wallahu kanko Allah ni o fi samati ka kammuli o fil ardi ka leydi yalamu himo andi sirrakum gundoji mon ni wona wasi o anda wa jarakum e ko feññin ton ko wa yalamu himo andi ma taksibuna kon kon ɗon faggitade wa ma ta'tihim arali ɓe min addantaɓe min ayatin immorde mande min ayati rabbi immorde mandeji yo maɓɓe ɗin illa kanu sonaɓe laatike an ha e on mande ɗon kadi mo wodi dina heɓɓe ɗurno hunde ko kamɓe koɓe heeɓi ko yoni ɓe koɓe wattanta yiili ala faqad kaddabu gomɗiɓe fenni bil haqqi gonga kallamma ja'ahum tumane ka ariɓe fa sawfa ya'tihim aray araɓe amba o habar ma kanu konko ɓe laati bihi mum yastahzi'una heɓe jala alam yaraw e ɓe yaal kam ahlakna ko jeel woni ko min halki min qablihim kadi tiɓe min qarnin immorde guireli makkannahum min honnino ɓenɓe min halki min okkiɓe possibilité ji doole e pehe fil arde ka leydi ɗo malam no makkillakum noone ko min okkali on onon min newinanali on kono ɓaɓe yeddi men halkugol ɓe mettanano men fi wa arsalna min wurtuno tun asama alayhim e dow maɓe midiraran toɓo wona yimɓe annabi nuhu ɓen wa jaalna min waɗi al anhara canɗi ɗin tajiri hino ila min tatem sengole maɓɓe ndiyan ɗan ili ha feƴƴiti falakna min halkiri ɓe wedunobim saabu bakkatoji maɓɓe ɗi wan sha'na min tagi min mbaɗin ɓawa ɓen ɗon ɗarnan akharina girili go'o ko andingol on onon ɗo on hewtaɓe ya doole e jawle si onon ɗo on yeddi wona halkugol on lontina woɓɓe bo woni ko mapinta Allah yallah waɗen gomɗinɓe hulɓe Allah walaw nazzalna la dal hara men jippino alayka e dow ma kitaban deftere nden fi qirtasin e nder ɗereli wano ɓeni wowlirde noon ya jippin qur'anare falama suhuɓe memiri nde ɓeydim juuɗe maɓɓe ɗen hara na aya wonno ko jippi hara ko deftere nden jippori no windorano hani la qala alladina wiyayno ɓen kafaru yedduɓe in hada o qur'an jippiɗo ɗo wonali men memiri mo juuɗe amen ɗen ɗum wona illa sirin sona mbilayagal mo winin feeñugal ko andingol ne laaɗo ɓeɗo heferaɓe noone wo afirangal
wonaali ɓe gomɗina ko neɓuɗa ɗowtude mo mara suudu a yiltoto o natali wa qalu ɓe lawla unzila alayhi awa hanno jippine hoore makko kanko nelaɗo malaku malaikajo kono aynamo ko noona gardi koore makko siko gonga ko nelaɗo Allah daali walaw anzalna hay min jippino malakan malaikajo laɓudiyal simin jippino malaikajo laɓudiyal amru fiyake ɗen ñawete ɗo summa la yunzaruna refti ɓe nettinantake bi mana simin jippino malaikajo ko ayna nelaɗo bi mana laje maɓɓe ɗen timmayno ɓe wareteno saabu on ɗon darata ko nelaɗo yedde sabote haray mo dari ko ɗoni ko fanda walaw jaalnahu hay min waɗnoma kadi malakan malaikajo la jaalnahu min waɗaymo hani kadi rajulan mbaadi gorko forme gorko ɓay en wata yiide malaikajo no woniri no heeƴa men so tawi kadi malaikajo Allah ne layno fo e mum o waɗaynoma kadi wano koom gorko hani wala la basna men jilɓinayno alayhim e dow maɓɓe ma yalbisuna konko ɓe jilɓini hani ɓe holotano kawalegoy ko malaika hani ɓe sikkayno ko gorko wawɗo wano waɓɓe wala gadi stuhzi'a ka wallintingol ɓernde nde laaɗo e an aaden ahlu sunna jogitiɗo sunna so tawi a jalama sabotama Allah daari gomɗi jalanoma bi rusulinne laaɓe boy min qablika aditiɓe magoy fa haqa jippi billadina eɓen sahiru minhum jalɓeɓe ma kanu konko ɓe laati bi mum yastahzi'una heɓe jala qul wi usiru yahe fil ardi ka leydi thumma unzuru refti ndaron kayfa kana konno laatori aqibatul mukaddibina battane fenoɓe ɓen fennuɓe ɓen qul haalan liman ma fi samawati wal ardi ko hombo wodani ɓen wonɓe ka kammul e ka leydi ko hombo jeeyi ɗum qul wiu lillahi ko Allah jeeyi ɗum na goɗɗo kataba o fardi ala nafsi e dow wonki makke arrahmata yurmede o yurmete hay bonɗo hay kefere o yurmete kono noon o nangoyaymo si o tuubali la yajma annakum wallahi kanko Allah o moɓidiroyan ila yawmi qiyamati fade ñande targal la rayba fi sikki wala e ɗum mono sikkiti ɗum o tardi alladina ɓen hasiru anfusahum perduɓe hoore mum perdi wonkiji mum ɗin fahum ɓeɗo afirangal wola yuminuna ɓe gomɗinta walaw ko Allah waɗanima sakana kala ko annduɗa kon hino deeƴa deƴƴita fillayli e nder jemma on tumbere jemma ko deeƴata ɗon kon deƴƴa hokko kanko jeeyi konko deƴƴi wanna haara e ñallal ngal kadi e sonkowil e ambutu yaasiwil ko waɗata e nder ñallal ngal ko kanko kadi jeeyi konko sonki o wasami kanko nanowo du'a du'otoɗomal alim kanko ne annduɗo ɓullando a gayra llahi ene e ko hina Allah attahidu woni komi jogitoto waliyan giɗo fatiri samade kanko ne sinkiɗo kammuli ɗin wal ardi e leydi ndi wa huwa kanko Allah yut'imu himo ñammina wala yut'am o ñammintake komin ɗaɓɓata goɗɗo go giɗo jatigui jarana mina mi feetuɗo mi duufaali haqqille an ɗe mi muuɗi mi waɗata ɗum ko haqqille an ɗe mi woni duufirde ko muuɗa ko ɓul haalan ɓe inni min umirtu mi yamirama an akuna nde mi laatoto awwala man aslama adiɗo jebbilde wala takunanna wata laato dey mouhammadou minal mushirkina jeyaɓe shirkuɓe ɗulle mi jaɓi mi laatota ko ɗum ɓul haalan ɓe inni mi akhafu miɗo huli in asaytu rabbi somi yeddi joomi an adaba yawmin heɓoygol lette e ñalande azimin mawnude man yusrafa anu kala yiilaaɗo itta e lette Allah ɗen yawma idin nden ñande faqad rahimahu haray gomɗi Allah yurmama on ɗon yo Allah yurme en o yiila lette makko ɗen o itta men aduna e lahara awa wa dhalika al fawzul mubin ko ɗum ɗoni malal mawnugal ngal malal feeñugal ngal tawata goto landitata ko yiiɗo mo o anda e malama ko ngal malal yo Allah malno en ngal wa yamsaska Allah si Allah meminima akhi bi durri lorra fala kashifa lahu ala ittawa lorra illa huwa sonna kanko wa yamsaska so meminima bi khayri moƴƴere fawo kanko Allah ala kulli shay'in do kala wonde kadirun ko wawɗo sabu wa huwa al-qahiru kanko ne foluɗo fawqa ibadi sengo ɗo jeeya makko ɓen fof si wontiri sengo kanko to wontiri sengo kanko ne foluɗo wa huwa al-hakim kanko ne yeñuɗo al-khabiru humpitiɗo ɓullandoɓe ayyu shay'in ko honɗum e hunde akbaru ɓuuri mawnude shahadatan seede yagal mi adda ɗum ɗon wona seede komi nelaɗo qul alamɓe allahu ko Allah ɓuuri mawnude seede ala komi adda seede ɓuuri Allah shahidu noon ɗo woni seede bayni wa baynakum hakkude e mon simi yettini e simi yettinaɗe e ko honɗum jaabi ɗummi wa uhiya waynama no ilayya faade en haadal qur'an nde qur'anare li undirakum be fiyo mi waajor on nde wa man balaha e kala mo nde hewti hay simin yiidali wano enen ɗo nde hewti en ene laaɓen yiidade a innakum enen onon ɗo la tashhaduna hiɗon seediti hakkunde mon e Allah annama Allah e wonde no wonde Allah alihatan ukhra reweteɗi goo ɓul haalanɓe asi ɓe suusi seeditade ɗum la ashhadu min mouhammadou do mi seeditaki ɗum nami seede ɓul haalanɓe innama huwa ande no allahjo ilahun ko reweteɗo wahidun goto wa innanino min mouhammadou bari en komi woɗɗitide min ma to shirkuna e kon ɗon shirkude kon alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓemin okki defte ɗen yarifunahu hiɓe andi defte ɗen goy hiɓe andi fi mouhammadou na wasi ɓe anda kama yarifuna abinahum no ɓe andiri noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe salimo gomɗinde alladina ɓen hasiru anfusahum perduɓe hoore mum fam kamɓe la yuminon ɓe gomɗinta mouhammadou ko neeɓa afeede kon hatta ko hibbata hibba ɓe jaɓata wa man aslam ala foto ɗo noon toñede min mani toro ha hefti on fenɗo alallah liɓe hoore Allah kadi man fenade aw kaddaba ma o fenni ɓe ayati ayaji Allah ɗe innahu no Allah ɗo
la yuflihu zalimuna o malnata toñoɓe musidɓe julɓe woɗɗitoɗen e ko wiyete tooña wa yawma nahshuruhum ñande men moɓoy ɓe jami'an ɓe dendagal summa naqulu refte men wi'ani lilladina wonande ɓen ashraku shirkoɓe ayna shurakaukum ene hontoon kafe diɗɗi mon alladina ɗin kuntum ɗi laati ɗon tasumuna hiɗon fen summa lam takunu refti laatota ko fitnatuhum fitina maɓɓen illa an qalu sona ɓe wiyay wallahi mi wondiri allah rabbina jeeɗo men o ma kunna min wona al mushrikina shirkoɓe daari noon allah daali unjour daari kayfa kadabu konno ɓe feniri ala anfusihim e hoore maɓɓe ɓe feni e hoore maɓɓe kamɓe tigi ɓe feni e hoore yimɓe ha ɓe feni e hoore maɓɓe ɓe wuuri e hoore rewgol sanon ɓe dari ɓe enna kadi kamɓe ha hande ɓe shirkali wa dalla majji anhum e maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yaftaruna hiɓe fena wa minhum no e maɓɓe man yastamiu ilayka ummono jentoma ha gayna wa jaalnamen waɗa ala qulubihim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen akinnatan hippode fiwata ɓe faamu an yafqahuhu fiwata ɓe faamu qur'anare nden wa fi adani min waɗa ka noppi maɓɓe kadi waquran pahu ɓay ɓe suɓike keferanka kongo koye ɗum min ɓeydata ɓe wayin yaraw si ɓe suɓike kulla ayatin wayin yaraw si ɓe yii kulla ayatin kala mande kala aya la yuminu biha ɓe gomɗintama kala ko adduɗa sila falata yangita hatta ida ja'uka ha so tawi woni ɓe arima yujadilunaka ɓe wenje noon yaqulu alladina wiya ɓen kafaru yedde ɓe in hada nde qur'anare wonali ma koko mouhammadou wolata wonali illa asatirul awalina sona tindi yimɓe aramɓe wawm kamɓe yanhawna anhu hiɓe haɗodira e gomɗingol ne laaɗo wano aba jahali no dari hino haɗata yimɓe ɓe gomɗin ne laaɗo wa yan awna anhu hiɓe haɗodira kadi e lorrugol ne laaɗo wano ko aba talibi dari kon haɗa yimɓe ɓen e lorrugol ne laaɗo wan yuhlikuna ɓe ala halkude illa anfusahum sowona hoore maɓɓe wama yashuruna kono ɓe sowa andude ya cheikh walaw tara hara yayna mouhammadou idi hugi futuma nde ɓe darna alannari e hoore yiite ngen hiɓe saffina ɓerde ma ɓurta e maɓɓe nden ñande ɗulle ayyayi yo allah hollu en ɗum e jamɗe ayɓe men hino lette aduna ila hara fa galuɓe innayyi kamɓe hefera ɓende ñande yaalay tana e bone amen e jallo amen e mone no raddu harame rutteteno ko aduna wallahi wala no kaddiba men finnitatano aduna bi ayati rabbina ayaji joomi amen ɗe wona kuna men laatotono minal muminina jeyaɓe e gomɗimɓe ko ɗum woni tuɗɗugol heltuɗan docteur après de la mort mo maayi yiltota ko aduna abadan perdi e yetti allah waɗuɗo e gomɗimɓe adi en mayde allah tabinti e gomɗinal ngal o ƴettitan e mum palskoni badalahum feeñana ɓe noon joni ma kano konko ɓe laati yokfuna hiɓe suuɗayno min kabilu ko adi immorde e konnguɗi e kuuɗe ko ɓe miijanoke feeñay foppo puccite allah daali ɓe fenayi desa wala ruddu hay ɓe rutta kaduna la aadu ɓe ruttoto kadi e gollugol limanuhu anhu konko ɓe haɗa e mum miɗo andi ɓe waynom no kamɓe la kadibuna ko ɓe fenoɓe ɓe ruttatake aduna wa gaalo ɓe wiya in hiya ɗum ɗo wonali ɓe wiya ka aduna ga illa hayatuna duniya so wona gurdam me en aduna ni hiɗen wuura hiɗen mahya wa ma nahanu en wonali ɓe mabbo wotina immintinteɓe mayi lanni ko ɗum e aqida maɓɓe o nga walaw tara hara yayno idi woke fotumande ɓe darna ya ala rabbi mi yeeso joomi maɓɓe gaala allah daala alaysa hada bil haq ngeyite wonali gonga o aljanna wonali gonga darga wonali gonga ɓam laatino ko eɗon yedda kaaluɓe jaabo kamɓe tigi bala oye wa rabbina amin wondiri joomi amin ɗum ɗo ko gonga ala allah daala bon désolé fa duuɓu dekke noon alazaba lette ɗen bima kuntum saabu konko laaton takfuruna hiɗon yedda gadu hasira alladina gomɗi perdi ɓen kaddabu fennuɓe bi liqa illahi wi hawrata e allah allah yidetake aduna e lahara ha gomɗi ɓen perdi ya ahi ɓay allah yideta inna rabbaka la bil mirsadi ka allah eno ka kare furu ka tata ɓe rewa hatta ida ja'atum ha si ariɓe a sa'atu dargal ngal baftatan e juhaye ɓalɓe na ya hasratana e jallo amen e perdi amen e ninsi amen jaka yo alama farratana e dow koko men welsidi fi ha finga al dargal fi o lahara jago hunde duwanonde wattede yile mum men welsidi wahum ta kamɓe noon on leerɗon qur'an wi yahmiluna hiɓe rondi awsaram dolle maɓɓe bakkatu ala zuhurim ka ɓaɓɓe maɓɓe poubel kaliɓe ala jaɓanowomoɓe ɓe ala ka walline fowte ala e modi ala faamu sa bonima yasiruna konko ɓe rondi allah gande rondoyade ɗen dolle faame musidɓe julɓe ta aduna ɗaynu on wamal hayatu duniya nafawel gurdan aduna wonali illa laybun so wona fijiɗaru a yaali goɗɗo darna ɗo ha laaɓe janggo ɗum munce goɗɗum darne pon waɗeɗo ha laaɓe janggo munce goɗɗum waɗe goɗoron waɗeɗo ha heɗɗa janggo ɗum munce basen yaltirɗo on janggo o wonta lotirɗo suudu janggo ko fijiɗaru wala hawn e beleɗe wala darul akhira wallahi ko galle ɗen kalahara wallahi ko galle ɗen kalahara hayɗum ko ɗen ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen yattaquna hulɓe allah
yo allah okkore en de yo allah waɗen huloɓe allah afala tahqiluna en haqqilta bala rabbina sanaqilu min haqqilay waɗano alam gom ɗi meɗen anndi innahu ko woni la yahzunuka no sunindema alladi ɗi konguɗi e ɓuluno ɗi ɓewndi wolde tamette fa inum no kamɓe la yukadibuna ka na ɓen fennude walakinna zalimina sikon o ñooɓe ɓen ɓe ayatillahi ko aji allah de yejji haduna ɓe no yeddude siko goɗɗo goo kadi waɗano ne laaɗo arana am ɓe yeddaynomo walla kadi ko dibatta gom ɗi fennanoma na an fuɗɗa neleede e na an adora fennede fennanoma rusulu nelaɓe ɓuyn qabli kadi tiɓen fa sabaru ɓe muññino ko anndingol nelaɗo kadi yo muñño anndingol ma an wonɗo yettinde hannde kadi qur'ane sunna ya muñño ɓen nelaɓe muññino alama koddibu e ɗo koɓe fenna ko mo uuduɓe lorra hatta tawam haari ɓe nasuruna ballal amin ngal ko anndingol ma an kadi ballal allah ngal are a luttata e jaleede e hoynede ya cheikh yo allah subahana taala on wota o lutti e nde hoyende yo waɓe en tedduɓe wala mubaddila ala wattitaw li kalimatillahi daaliyeji allah ɗi walla kadi jeeyaka gom ɗi arima min naba il mursalina immorde habar nelaɓe min jangganima qissa annabi nuhu yimɓe makko ko waɗimo e luutu ko yimɓe makko waɗimo mana ko fiyan kadi ya heññu ko wonaɗa waɗede ko joni noon an mouhammadou wa in kana silatike kabura satti alayka e dow ma iraɗum ɗurnale ko ɓe wonma ɗurnade ko ɓe wonma sakkade ko ɓe wonma sabotude si ɗum mettitima joni awa ñawda hoorema wayi wasi allah ñaaɗay joni kono allah na nelaɗo en ñaaɗande saabu nelaɗo ha ɓaali ko enen ɓe wonɓe yettinde qur'ane sunna feendo ɗo haɓɓito koyo jalane tun koyo jaɓɓe tun koyo welte tun sakkatake ɗuretake yennetake piyetake ko ene wona haalanede allah daali fa in istata'tu yoni mouhammadou so tawi satti e ma sa heeɓi feere sa taƙanama an tabtahiya nde ɗaɓɓata nafa ɗan surigal fil ardi naata ka nder leydi aw sullaman ma ƴawrugal fisama yaaha ƴawoya ka nder asama fatatiyam addanaɓe mbi ayatin mande nde ɓe hooloto ɓuuri komin mi addi kon waɗu ɗum aw nelaɗo na wasino wawi ɗum o wawata ɗum o eɓɓagay kadi ɗum wiwɗen bal ko hulɓingol en enen sikkuɓe ɓen dina kan yaray tun ko bonjour sattede o heɓata ko heɓoto ka tawi ɗon dalil e mande ko ɓuuri qur'an ala kaɓe yeddi ɗum ɗon no ala ko addantaɓe kadi ɓe hoolo